aha cholnei na chuan lekha emaw chumdang aya khun khan lo deuh te chu a han ena achung khatte a chian te le aran tenen tiang chuan balmoral castle khan hun nung a mangani lalnu elizabeth thi thu han chia chu alung chia thlaka achung te ama mimal takasha tu le mangai tu te mai ni lovin Khawvel pumpui chuan British al thut henga a thut ma de chatwang main mi sangtam takin an ui ani indona chian arab thlak firfia ka chetna politics in beina le tual tha na thlengin kumsom sari el hun chung khana thlenga amma engma danglam na emaw om lovin hoi hom takin a ching fel theini British Prime Minister Tony Blair chuan office lo hun chunga lalnu kai shwai hnuaia thil ton te chu tiang hian a soya ama khami fing le ro rel thiama ka ngai sa tle lova shia thiam na thuk tak nei mi ani ati ani engpo chuni se kumsom kwa pruk lai mai le le phong vuan in hun nung amang zawa lalnu thina hian vo in thleng hian mi angong dan chu alangai reng kan ti thayang achak shato lo hle chungin ahun top thlengin ati tur chu rim takin athokani athina lungchhe thlak tak achang hian chen khat tuar na zol te han nem lokila lalnu khon nuamati athin longa mun riak reng thin kumsom tam tak chunga achung te na hunthlim om tak nipui le Christmas chol an man chin mun Scotland Balmoral Castle athia tidan phungpa ngain he mun a hian July thla khan azina Daily Mail in tarlan dan chuan achung kwa tele sombik mizom tak tak tanen eil in tur tui ber in za in boruak theng thunuam tak te chu an chen ho ani a personal assistant ama aveng tu tur ruat bik te in chung sekre khoi tu te akianga chuan anom renga ale khapoi moti tur zual bik te chuti in sakor in tlan siak chu TV enin tiang chuan chaw khopa atho rim lutuk lo na ne ro film khur leni The Daily Mail thula na chang chuan akum upat to awanga amma le akelam chak tok lo na ti lawa chuan in social nei lova athina han thlen tu tur omang an chelo wani lalnu chu athi dongkar tlon mai khan mangai nei na hwalvel kan ti thayang nipuya han zo khan Sunday Times tarlan dan chuan ama tlo tu te zinga afapa Prince Edward le anupui Sophie Countess of Sussex mitam takin afa te zinga lalnu thlim berchin tu anti te antela famta unaw nu Princess Margaret fa de baka nakin loka laloron lani meitur Prince William Prince of Wales le anupui fanaw tenen antlo boka Duke of Sussex Prince Harry ro chuan tlo lo athana wangin Balmoral Castle hian api Queen Elizabeth hun nung adam lai ngei chu amuve talo ani September ni kha lalnu kartop chol hun nung berani ta a amero chu page 16 report dan chuan hun poimo tak an lo mangarenga kha inrin ni khan afapa Princes tu na King Charles lo ni ta te afanu Princess Anne le Church of Scotland puithiam Reverend Lane Greenshields tenen chachun an fak tlangani Reverend Greenshields chuan lalnu chu chumdang ang pokin hlima aril ru le tharau po hlimani ati atak sa chaklo na wang ta in tunma angin chon zung thailo ma sela lalnu ril ru ero chutiang ani lova Reverend Greenshields chuan Ukraine ram buaina in ir chhodan zong tele asukor hui Chanchin te asoini ati amma karlo katlo to Minister Martin Fairne na chutiang thu de bok chulo soin tunlai thil thengle hunkal to ate engkim alo labeng khon chahle a anui mel mu kha ahim omin ama khan chutiang han soivel te chu nuam alati ani ti almu thaini ati ani athi man hiya chuan lalnu Elizabeth chuan Prime Minister ta na than thar Listress chu Balmoral drawing room ala koma Prime Minister lo ha chu hian lalnu chuan thalatu Jane Barlow chu ain ring lo lai tha lo lak arem te lo maya thukbula ading lai thalak to na thalak lar tak hi mipui hua adam lai tha kan hu thun ber chu alo ni don ta ani thalatu Barlow hian Daily Mail shil danin a press secretary nen pindana kan lu chuan alo nui sanga chumi zo chuan pindan sir lama omna tura chuan in hera
Lustrous pindana alolu tur thu shia tirani main hun reilo te hun ol kan neya chumi chung chuan khochin te po chu asoi ne ti he athalak nu thung hian lalnu nunzia atarlang chiang le a eng po shom na emaw ve ngut emaw po nei ma se a mela mu tur a om lo khan ani na atilang chiang le ani Dakar somli pariat aliama just chuan United Kingdom pumpui hneina lalnu chu damdoi lam en kol na hnuaia a omani aron ti a lalnu lalna rei tak chu atop don hnai ta ti aron en tir ani